Terima nikah. Nah, gitu. Paling ngaluarkeun. Semua. Bismillahirrahmanirrahim. Sok Jang aseng. Bapak nikahkeun anak bapak kawin. Ini tang geus lah. Ditulis apa? Ya. Jangan aseng. Ya. Ya. Pak, ditulis. Betul. Nih kita wajib lagi dengan POI Sudah channel. Kita berada di biasa untuk pernikahan di gang. Nah, gang sempit ini. Ini unik karena kita mau kalau ke dalamnya. Ini unik. Di gang sempit ada hiburan dangdut dan sebagainya nih. Kita lihat gimana keseruannya. Jangan lupa like, subscribe, komen di POI Sudah channel. Di pelataran gangnya nih. Kalau bener lah. Kedatangan pengantin prianya nih. Dari mana nih? Satuan Pak Jujum nih. Satgas dari partai mana gak tahu. Satu studio kita mau acara pengawangan, prosesi pengawangan. Nah, ini pernikahan di sini. Kita sama Bu Haji nih. Kita udah datang nih pengantin dari mempelai laki-laki nih. Untuk pengantin pria udah datang dan kita akan melakukan prosesi pengalungan. Tas baca nggak? Kemarin di salang kadei, tos. Ibu kalungkan bu, Salaman bu. Nah, kayak ibu kan biasanya kada salaman kayak ibu. Nah, cekap lah atau salah cekap lah. Kita udah masuk nih teman-teman nih. Terus ada majang. Bapak kan kursinya. Iya. Jadi apa ya ngarame? Tasok. Aya pajina mah. Kita mulai nih acara akad nikah ini. Oh. Mohon Allah adalah pengabdian diri Allah Subhanahu wa taala yang di Allah di sana ayeuna moal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ada Bapak nikahkeun anak Bapak anu namina Devi kalayan nganggo mas kawin Mas dalam bahasa dibayar kontan abi terima nikah. Nah, gitu. Paling ngaluarkeun. Semua. Bismillahirrahmanirrahim. Sok Jang aseng.
bapak Bapak nikahkeun nikahkeun anak anak bapak bapak di kawinan Happy. Ini rekam geus lah. Ditulis apa? Bang. Nikahkeun budak bapak nya jangan teh ya budak Happy. ya Pak, ditulis pun ditulis. Tulis. kalau tuliskeun malah Ini karena grogi orang tuanya. Jadi kita ditulis dulu Ini Pak. tulisan ini. yang asal ini Malah gitu tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan teh bapak nikahkeun budak anak bapak namina Happy. Kalian mah kawin umat 18 jam dibayar kontan. Abi nampi nikah Hah? ka putra bapak anu namina Devia Ajhari kamu diri abdi kamu diri abdi kalian mau mas kawin kamu mas kawin 8 gram dibayar tunai mas kalian mas kawin emas 18 gram dibayar dibayar kontan. Sakit deui Pak. sekali deh Siap. Jangan teh bapak nikahkeun budak anak bapak namina Happy. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan teh bapak nikahkeun budak anak bapak namina Happy. Kalian mas kawin umat 18 bulan dibayar kontan. Nabi Abi nikah putra bapak Devia Ajhari dengan kalian mas kawin 18 gram dibayar emas kawin 18 gram dibayar tunai. Sakit deui Pak, sakit deui. Sep nampi we. Tongeng abdi, nampi we. Tongeng abdi, nampi we. Anak bapak namina Happy. Kalian untuk mas kawin emas 18 gram dibayar kontan. Nabi nikah putra bapak Devia Ajhari kalian mas kawin 18 gram dibayar kontan. Alhamdulillah. Akhirnya nggak percaya dua anak Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Nabi. Sakseni Abi mayar mas kawin saya mas kawin kabojo abdi umang rupi perhiasan emas perhiasan emas 18 gram 18 gram dibayar kontan dibayar kontan. nampi abdi dibayar mas kawin ucaroge abdi umang rupi perhiasan emas 18 gram dibayar kontan. Jazakallahu khairan katsira birahmatika ya arhamar rahimin. Udah simpan lah. Entar mas kawin disimpan kan menjadi salaman lah, kada salaman. Alhamdulillah. Sun kening na. Sun kening diwalik. Aduh grogi. Sun kening na. Alah, toh saya anu kabitaeun pada ditu tuh. Anu sirik. Sok calik deh. Di pada di itu aduh, power. Oh, tong eta we. Sok gas lah, kitu kita nanaon. Kala aduh aing esek ieu. Kerusuhan dia macam kata kerusuh. Nah ini nih di itu di Canamerta Panjikiran nih. Tuh sekejar bohong ya. Iya katanya udah aur katanya 2 ember baskom. Nah ini tuh tinggal
Oh, nu jaga payung aya saha tuh jaga. Lain filmna balik. Wala wuru-wuru lah teu beres. Oh, ini kerusuhan. Iya mah pertempuran sejati nya. Eueuh lalaki eueuh. Ah iya aya sebab panglobana. Tapi di dia mah eueuh lalaki awewe, karuat dia mah. Jadi ini tadi sawer panganten di gang tersempit di dunia nih. Nah ini tuh. Ini kumaha kejadian anak ya. Ah, sok atuh. Oh. Oh. Oh, segala kayak gini kita teh. Diharap kaliwat. Ayo kene kalau kayak kene. Teman-teman. Guys. Anyut na. Ke sini. Ayo kene kaluta. Sekarang menang ente tinggal itu ibu dong. Labu tuh tinggal ibu labu. Menang ente ayo aduh bersih ampun. Labu. Nangkarak mah panggedena nangkarak. Menang ente. Ya teman-teman nih Saya cerita pengantin. ini jadi ini terjadi di Tanah Mentah Panjigiran nih. Sauran terunik di Jerogang. Nah, iya. Pas sedek-sedek, tapi dah seru. Kembali lagi ke pelaminan nih. Dapat kuli dia bergoyang kembali coy ya. Pade? Oh, nama. Abi mau ditaikkan ibu as baru. Oke. Ayo.